Njengoba ke namhlanje e18 ke yona ke kaGiso Mfakamlambo akekho lapha yena ke mbukeli unumber 1 goalkeeper ke Washington Arubi owase Zimbabwe ngoba ke yena kunama yellow card ke amathathu kanti ke bayamdinga ke le viki elizayo ngoba ke uyazi ngomgcibelo ke lapha ke yona ke Marumo Gallants idlala ama finals awaye ke lapha ke calling knockout mayo ke lapha ke Orlando Pirates le gola sephulukwana ukhona ke phambili lapha ke Afrika Msendane umfana ke owase Zimbabwe Jobona ke lapha ke ngapha ke ukhona ke Chipezeze owase Zimbabwe ugoalkeeper ke owala lapha ke eMagesi ukhona ke umatima lapha ke midfield mbukeli babe basasebena ke lapha ke uKabelo umfoka Mahlasela naye lapha ke Samuel Dapo umfana ke owase eGhana phambili ukhona lapha ke uVanda bena ke Musadi sasibheka lapha ke yena ke uNzanzeka ukuthi ke uqala ke umdlalo asuka lahlala ke ibhola ke mbukeli la Dr. Mulimela Stadium Marumo Gallants mayo ke lapha ke iMagesi Marumo Gallants faka amajezi amhlophe kanti ngapha ke iMagesi bafaka midfield njengoba ke yahlanganisa ngempela ke ucoach lapha yena ke uJohn Maduka sivela ibheba sale lapha ke phambili manje bazenze njani yena ke lapha ke embukeli iMagesi uVandala ufuna uphakamisa ingozi hey cishe umkhonto ukwazi ekhaya khona kick yokuqala ke emidlalo eyayo ke lapha ke iMagesi njengoba ke ngena ngaphakathi ke lapha ke yena ke uVandala nangu siyabonga Nhlapho madoda ushake pass ke Mkono kuba nerena ke Mkono ushake cross akasile lapha ke Nkosi Vandala ke Tinazi iphola phakamisa ngamakhande nali iphola livimba ngesandla Bogele emva ke mzuzu elishimi la eDr Mulimela Stadium Marumo Gallants not Magesi not la bafuza bamphalile lapha yena ke mbukeli umko abake uvimba ibhola ngesandla kanti le akuyona ke iMarumo Gallants basuke emthatha bephakamisa ke belivimba lapha ke emuva Ncube Sibhenga bibhola baliphasa manje lapha ke uBhanze nala ke Thimo ke Tinazi wasebenza ugoalkeeper sebenza uChipezeze wenza ama basics mbukeli nangevuka phansi lapha ke uSibanyoni beliphakamisa ke uBhanze ufuna ngapha ke uNdlondlo Bashisi ushaya cross ke uNdlondlo Bashisi akasile lapha ke Nkosi ke Tinazi hey wasebenza ke uChipezeze madoda khona kick Spinance ke free kick ukuthi ke lapha ke iMagesi angeke ibhola ke alande nethini ke goalkeeper yena ke lapha ke uChipezeze Ndlondlo ibhola livimba ayi sebenza ngempela lapha yena ke uChipezeze mbukeli kodwa ke ukhumba Spinance ke free kick iyayo ke lapha ke iMagesi khona ke Msadi Puleni bena ke uVandala beliphakamisa madoda elihle ibhola mbukeli elibeka phakathi ke ibhola lapha yena ke Musadi ushaya igoli lakhe lesibili ke kule season igoli lakhe lesithathu ngena ke lapha ke iMagesi wadive goalkeeper waphelela ayi la yokhalena ethini hayi lapha ke uMsadi ubeyazi ngempela ke into ayenzayo ke mbukeli lapha ke uMgadli ke owayo lapha ke iMagesi asazi noma ke iMagesi Kifat lo shay hello ngapha hello ngale uMabiza Sabele yina ke lapha ke uClifford usuke benchini ushaya igoli lakhe elesithathu la Jona ke Marumo Gallants elihle ke ibhola mhlambe ke shayiphala lapha goalkeeper salivimba ibhola kodwa belincenga nje ibhola lapha ke akasilibheke le bhola ke mbukeli ila ke Marumo Gallants njengoba ke ibhola bancenga nje lapha ke Marumo Gallants onside ngapha yena ke mbukeli uthi 40 ibhola nje waliphasa nje inethi la khala ke inethini kuyena ke ibhola ke uChipezeze
shaya igoli lakhe lapha yena-ke uDefault elesithathu kule season. Clifford thola lapha-ke uDlalisa shaya-ke cross nala-ke ithuba ngesithandi usebenza ugoalkeeper uChipezeze. Yebo uyasebenza ngempela-ke ugoalkeeper lapha-ke uChipezeze Mbukeli. Hayi lapha-ke biliya ngempela-ke enethini lapha benje la cross yakhe lapha-ke Mbukeli uNcube ethi ibhola libeka phakathi ngesithende sibheka lapha-ke Rose sikaza kamnandi ke Rose nala-ke ithuba abalivimba ibhola lakhe yena-ke lapha-ke Rose khona kick eyesithupha eyayo-ke lapha-ke Marcus kanti ngapha isikhombisa ama-corner kick kuyona-ke lapha-ke Mbukeli Marumo Gallants. Hayi sikaze kamnandi-ke la uvuka phansi-ke uluthuli walanda lapha-ke uthulile.